бурнеде, баяны бир сиринбе, халги чуваш литературе бе галажы бір, шерімбіреміш өмірде чуваш прозы бірге галажы бір. Балағынде шерімбіреміш өмірге литература был, шеріміш өмір бішінже литература ба уйрылмай жығынны. Баян шеріміш өмір бішіленжеде, шерімбіреміш өмір бұшланжеде бачурықла литература бұшланжеде мейбе бұлдараймастыр. Шамбы да бізірі чималдымақ шаққы негізінде балыштарашын. Аки был премиш книги «История чувашской литературы 20 века», тохор жермиш алы берекмиш шулзем. И книж книги «История чувашской литературы 20 века», инде тохор жер алы улты и гибинмиш шулзем. Кувал ушконла иш, чуваш патшала гуманитария слыгзен институте хатерлени иш. Кунда шеремеш эмир ти литература далан не посадухна. Проза, поэзия, драматургия, литература перевебе типчеве. Инде шавшутра шинедюх ишенге литературу надо. Проза, поэзия, драматургия типчеве тишкерне. Паянги литература сынзыбача, паянги литература адаланове, хынееверлехе, onun тымарзен палагынде шеремеш өмірден келеші. Чинедюх үшін шыржыбрей бұрыныш ұлжынат. Шак ұлжыну бұғы дірмежемен пұр жердеде шавшытра литературра да еребен балырайды. Литератур героизем, темизем, проблемизем ұлғанашы. Соцреализм хужаланна тапхар хужайлайды. Георгий Федоров тепчевже шаплагаламчы. Пинде доғыржы тұғыр бұннымыш игибинміш жылзенже литература узал сыне пызыкын ғырынса гайры. Шактурдым игибинміш жылзен бұшланзандас ұпранзай ұлады хатыр бұны жылава яғын деп ұлады. Бұры ғұрақла тискерішсем, тебіршін нанем вырымнеде гуманны. Onun burnu жижне алыжы кіленет адайты десынаралнат прозыра. Палахне шак полымра, хажат журнал, телевидение, видимо, тилай, астват пранде паргужа, кушарный фильм зене кдардачыш, мультфильм землячызем вале кушарный мультфильм земче. Өзенче вара фильм зенче вырмах, еплерех шаратны, валерны дадайты де. Литература хирарым сынары вызерланза гайры. Эшке берді келген, шемге бұрнышне аргадаган, ачы-бічіне парақса гайаган. Хыжне ал ғураган хирарым күтір жақсын арланчы. Он коллегінде бір егебінде бұнымыш шулчен бірат болжақ тұрдым. Күнда қалзық бармала литература бұрнышыран қыштқа айылза бүжетемелі. Мәжіндезен әмірзен чеккенче шубақ хирарым нишангенчен бөйларақ бұлзады жіберін. Бұл бұрғытлықрада хыне вәле бұрыншын зел жетемелі. Тень арганза кайма тараган ченжене шыбах херарым шураштарма выйхыват миел штереть. Вот телезер шыбала ажазем, ялдада пуларада югылны кил журт, аганны худшунузем. Шакнашкал турдама хура чонлах, хура реализм дезе ятканы типчешезем. Паргадарла герой жын, герой дегенне жын тунцыклама пуштать вулаган эмір бүштаны жынже. Литературара керекепле болзанда честих пулмалды геройзем герлі, сынарзем герлі кел. Уйрыма хатизем валли. Хиришлер честих сембе хавгаланза, урхла идеалзен видимебе параро журалза жиденде берін. Вот тестихрен Денис Гордеевын шет чунатлы курак поишнейлер. Петик Юркан, пұрнышыра ұқша чи кирлі, ұқшалы жінзем чивайлызем деген жоғыжа үненене бола бұрнышы сенгерлі біштеледі. Казах варас пулайд, Денис Гордеев самана ужуны візіне туяган чи сезімлі автор зенжен дарил. Оның хайлавзем бұтларақ хали бұрны жағыдақца барашын. Әмірзен чекенжі ұлжунузем, рынок экономики, самана пыстажызем, Нума жил шубине пач шушламан гербе жүктардыш, посташ роман бұрыныш бақта. Денис Гордеев ұтларақ публицистика стилі бе узы көрат литературара. Тада
Каза Вармала, Денис Гордеев, Эмирзенчик Кенже, Шерим Беремжемир Бушламажнде де, Педехтину май статья печатлері Хажат журналда. Чаваш литературе, культуре, чаваш черги бірге, тогда общество релжумзен бірге. Эмирхе Шивич үйдізенжен біревіл илемлі литература черги. Ширавжы шучу снимай, илемлі литература төслегізен шучу дейзет теме майшук. Хызен кшибе книге глараган авторзен чилайчухне книгизине редакторзине глаза черланмашы. Палагынде ударух болмазан невелде редакторда болжаймыз. Вот бір заман Валентин Александрович Абрамов Типчевич студентсен пушинче анкет ертерниче египинде мұнымыз шолда. Студентсен хызен жугушне харпи литература берге шапларах кадерниче. Паянхе литература текстчизине вулама йывар. Халық чергебе ширны текстсем керлі. Кашны предложение берге шоушламала перен барабығы чук. Текстчизем интернеттара керлатада өттейді. Кол писательден черетле съездилінче египінде бұнымыз шылда тұса калашын жел. Пулас филологсыне онан маламар бұлзан, ағал булагана да үнде балақ, тада юрдарақ күндек чук. Бір типтевже сымахизембе калас бұлзан, поэт тене сайра шықсайызет. Прозаикта балақ. Шабақта булаган чун черене ярзайынме пултараган хайлансен пурчываш прозинже. Вот малалай бир прозыре теп жанрзине уйрымын бақса туғы бір. Калав. Хали вғытри чи туғышлы жанрзинжен бірі. Ана булагане де шырагане де чилай. Жанр стызем шудинже чималданық хведераге верязны малан. Вол египенде шерім бірі мүшіла жерегеде. Египенде жеті мүшілда оның пырлақ ятлығын египететленде. Кайрағынде тыдақ негізін бететленеші. Эдемін чундырымне агивер бек тарын қыдарца бараган. Оның удымызіне ыннандарма, салдалама бұлдараган шыравжы сайра. Агивер жын сынарын шақса мантри, қымылдуы бәдершілері, характера далановы мар. Печекрек формуна вот кала бойвишетларах келештерет волчалында да волсезинет. Сукыр хведура калавра хведерагивер уйрым жин бурнышне чываш тенжи варене ларца бывать калавр. Чываш халық бурнышне өмерлік бүжебе хаклад. Чин бурнышын пілдеріші, параскалі, чундазалығы, халық пуласлығы бергеш мұштатығывер. Кеске калавзем шыраган астазем шуденже чималдан Николай Карай ядь берші. Ебенде бұны ұтымышылда жарайгеті бұл. Журналзенде онды да жақ, яу калавызем. Бұрныш үгерчігізем, ярымзен бюджетлензе бөтеш. Шақ бөтек ярымзенже Николай Карай жынышеш форумлы стиль баларад. Бұл бөтек формара калавызем бөтек шеш, чилай тарын содержание бірніштарына құлдарад. Ачасен валдегі бұл чилай жерна. Onun şiraz ıstalıqne, şiromelne, manın Антон Павлович Чехов пулдаролы ведомыштырас келеді. Аркадий Казановын шүтлі зымақ, түрі зымақ кінегенже шүтлі калавсынбе прозаласыва сәмбечетленем. Өзіне авторы Вильзен, егеменде демешілі шылда Вильзен пусақларына. Самана ұлжынза бұны бедехте баларат өзенде. Тада шүтлі калавсым шыраған авторзем шелбөліне берен ұмайық мар. Эти калавзин женде Аркадий Казанов лайық калавжы. Аркадий Казанов туйымын шурма тонне, хусканымне баларына бұдарад. Валентин Константиновын алызем калаве Геннадий Максимовын тузан айынче чумдық калавре беге. Таван фержимын аслы віржіне худшымына ветеран зембе, өзен чемгезіне шилық шевеч үйдізіне хускадать. Чемгезіне шилық шевеч үйдізіне хускадать. Onun Fransız Иване Белиме калавинже вара, геройлер зет болагана. Француз Иване Парижа кайса куразим этбе мирне ектерне. Тырышса ішлене шанна, шинзіне яланақ болышма тырышына вырадуна. Юлашкинжен ана шилых юлдажы олдалать. Парижа тусагать анчахта орух аржинба Иван кшибе. Иван чере шатна чудаймаст. Юлашкин шулал затман нападим ялариш куштарынать. Икен на халық педе хесеплене. Выл Шинзене тазалыға, шудылыға тұрдынма вариантре. Деді бірге автор.
Ял бурныжы, ял жимнезен характерне Лаврентий Талерова Арсений Тарасов универлюш собирающий. Ташлаза шер журашный Тимук, тогда тезем калабзин ярминже Талеров смахран. Ялда бурунага нага жинсене керзегдартны. Візем жинженде білмелетесі шуштатақтыр межінезен ял бурныжын елемне онда бурунаган кашны жиндывать. Тыван ялым хватер яркалавра, ял бурнышне сиземны туяган Арсений Тарасов, пере бурнеде ырза тевеген, дер что я дозине сказать. Теперь бурте вот ялдан духна, бурте пуринде через ямрадаща ялды бурнышын. Санарзен чере-черехи, пидиастраилет. Ирония бе хамырдан хамыр тырхланы, чун радам несеклестеним прокалаврам. Тогда бурнужа уштарас теним. Герман Желтухин, Щущекова картна Тавату Кун Калавне, Россия Федерации героини Евгений Борисова Халалана. Кухайлав школа Джизините, Аслархисенте Квасакландари. Боржи унын дискерлихе, теп героин ширплихе патрлихе, солдат яваблихе дада. Калавра чынчын патриотизм бор, суя пафос вара шук. Палахынде Герман Желтухин оробе волчын лазах шак анавзне ненне. Чембер ень авторы земдрашла шлеше. Канаш хажатра Елена Мустаева, Елена Алексеева, Аксубель, Николай Андреев, Николай земтедушах впечатленеше. Това надал журнал да где Николай земтедушах печатше захвораше. Чемберде адал юрий журнал дух собирать фужуран. Тударста Андрей Нурлат районен житуслы хажат шуменже литература прилежеве, хайзень Хайлабзин бухизине глар собрать, Азамат Киберияттавал иги гларам добре. Шинемерде. Онде поэзия это проза Хайлабзин авторизен, терле үземри шинзем. Школа жезинжен вышлаза, таван жыржывын аслы варжине худшинезен дарам. Николай Андреева Кама Кирлевал, Граната, Сая Гайна Пурныш, Чул Жинже, тогда ты Калавзине Балартмала. Сая Гайна Бурныш Калавтистехрень, Алла Шулашицы Брага, Нашин Пурныше Ве Юрагрешинжен. Николай Андрееван Сумахтойне, Сахал Сумахбах, Вызык Ужунова Кадарца, Кама Булдармибу. Егибиндевин Белик Шулдаун Премшкини Ебичтленже Шорх Кунзев, Кашткайрак, Эмит Хыщен, Егибиндевин Дичим Шулдатюмала. Пурнышын уйрым саманчесіне тойымла, лирикалы үгерчікпек сынласа бама Людмила Сачкова бұлдарады. Чиженгерді еркіне кері калыбы жібе врамахмар анчықта чері эпизод сен вырначна. Бұнда Поши, Памирба Казбек калавсыне уйрымақ балартмала. Саманан паянхи палды зене, социал ужыну зене сесімлі туяган автор зене жінже Владислав Николаев ятне балартмала. Onun Калавецким панхи обществора мен болза ертене биде форумна бдарца барашы. Кумзен тебряча шейк клёш спайс, Франция, Америка, ирдек бурныш унжара. Тогда ты Калавзем взенже прозаик сынарзен чунсерне шалак емес, анчыкта унчын шинбайшин хушин önce худшунузен билдериштерек булашак авторшын. Тогда onun фарс, фантасмагория, дизапалартна казаклы хайласым бұр. Шоныр зірсем, шерімвишіміш өмірді халық поэдия. Еге қалау. Екіжінде дөшсем шерімвишіміш өмірде болза ердешім. Шоныр зірсем хайлаврага, Ускал Батшалық университетінде ядарлы ұшқыныра вренеге чығаш шамрагазем бергізмақ барад. Вот візінжен пірі, жағышқыныран пірі Юлий Иванов, болгарский, Ушмаяджи, Брензе Бдердзень Хвейн Шинрне, Окол Дуза Шинчетне Килишмест. Юлия Шучандалов Пана Шинрбах Юет, Анчакта Кедрюгедет. Этезем, Окол Дуза Чиплартарнезем. Чапла Брензен Джешлешину, Балагинде, Эмерхил Ларудер Бундасмарлет. Калавзен Хвенегеверле Теслегезем Дада Олька Ельмень, Надежда Ильина, Елена Нарби, Альбина Мышкина, Ева Лисина, тогда это зень пулдарологин жетель была прибер. Калавзене шивах, тебер жанр, калажу жанры, Сандараксаран и Лега Иволом княгинче, тогда Светлана Азаматовна, Щукашишки, Шуролзан,
кенекесен жетел болады. Аксар шамрык булаганда бурныша еплерех ергелемели бірге калажет. Азаматлар астызынбе бурнышри терлі ларудырға жетсеябайт. Бурнышри терлі еврлық сене, терлі болым сене. Калавбекіске жанр дебір жанр был литература юмайы. Кунашкал кайлавзем Николай Дарай, Николай Жендей, Галина Сотова бударылгын жебір. Ытларах юмақсыне балах алезем вали жираши. Асарахизем вали Михаил Сундалын да Владислав Николаеван юмайгызыне азынмала. Сундалын пиндедығы жүрдігірмечім жылда впечатление. Ажа шапны чун кенегере чилай жат литература юмайгызем. Бірінде де бізінде автор чываш үйде бізен бірге жоғышлайды. Чываш культуры, чываш чырги, чываш мифология да дейден. Бәнде бұнда шығындарза. Федор Агиверин, епхюрюзасы кенегере, бідемішлейзен ширым, пәрәмішімірде ширын қайлавзен бюджетлене. Лирикалы қайлавзен бітехте асырыла шықында. Альбатрос шуначезен, хирги шижім, детективы қалав тезеде боргында, туда кубысыде кевипін жак. Тетре повесть уйрмах сценарлы болса дұхны. Тетредне летний жин жувалса кайны евертер, герой жин Александр Семенович Бурнажеде, тигіш шертяр важын задает. Повесть тезеземный терлерен. Альбина Мышкина «Ате Биля», Сергей Павловын «Азамлы Кебер», автобиография прозаны формула теслегезем был задыращы. Анатолий Храбный Дарова Гинже, Широла повесть Павлов заград. Шур-шур урла Хургаек семьятла повесть порны. Теп герой Хургаек шунеле пайдул. Шамрыкшын біренне бұғытрады. Шардада тыван чыргежім, тыван халышын чүнева махадыр. Повешіре оның тазалы хеде, айбанлы хеде ал тыване жіндебі. Бұнда замана сывлыжы бұғыт Пинедова жырот мулмыш жулзен бешер шықтауында. Бұғыт идеализм, Андрей Николаев патырлы гебехав қаланны, мұқтанны, октябрь уявезем, дружинники ядативші бұл матырышны, Паденбек чырын соңлан зайылны. Елена Арби бұл дарулғынже психологиялы повесть адаланады. Оның хелларичен повестіне азынмала. Эдем чунжерине таран ұшсабаны бөлді дырайтвал. Геннадий Максимовын адылды хересен повестінде адыл берішенже айлымғаз ялғалғын шыбергеріні. Жавотрақ пөдем халышын білдершлі шубашкар кезебе шиғынны проблемы земді. Повещре социальной философии, тогда и ремля публицистика, повесть Гнееверлихе прилежно. Лирикала повесть здесь Федор Агиверин. Шопон хюхлет кадргаз, Ольга Австрийская, Чиешечкини Ларзан. Это связано мало. Кунашкал повестінде таза туемзем тималды варында. Документлы повесть шудинде Вера Савельеван товар запны суран, хайлавы ғайне ойындырат. Онда авторы терме порнышне журналист күжібе бұқсаға қыланы. Рима Прокопьева жирнасы архивел херелден документлы повесть влагана. Корын художник сен порнышебе юрадове берги қалсы барад. Таза туемлы, телейлі мұжы порнышебе балашыма пете комылы. Валентин Савелькин хыйын эльджет повежінде, Чуваш Республикин, КГБ, ФСБ архивінде следствие материализмбе узы курза тебе гурза шерміне асырғаттарын. Совет салдагызем, ұтларық тыван жыржывын аслы варжи күштамжынде тұтканалет незем, Анатолий Кадеев тада деге. Терлі лагердем хыщын шынен штадырне, но май Чуваш порнаган лагерелі кеш. Кунда везене шуцерлайк условиезінде усращы. Анатолий Бенцин типтевше Чувашла немешле славартыма болжать. Пропагандистем Германии правительстве расшири бакхал сен пурнышне шумалатма тражать тезенингерме тражащы туткан резалдаксыне. Княгине мулта плюс астагасын валежерна. Кунашкал хайладзенже аллах автор позиции жирик болмала. Урух енженде пахмала тени, харужы выршышыне тезешембе пахакланы волши делекса. Бірінсен шамрық болагана, нума ябална ландарза бамала.
История фактчизіне пурнеде білмезен, чыназа генензияларына бұлдарашымызын, агрессорзен ютшы жыға он жыннезіне ырыдывас тілеве тавынза келнене. Повестерге илемлі яга жабақта ватшақ позицине шерпен палыртман. Анатолий Сценарий Борис Чинтуков ширна презенс футурум статья калаврада бур. Анатолий Кадеев лет бренде выршып ватынче выршыче чирма пуштаны чываш поэзия буны. Ку калавра чываш шугушламне алнанза илиси билдерішлер Чинтуковын. Цитата. Тен чуваш халыхе агадилмар ытлаши уйырман хархибе буласыне. Тен чуваш халыхе хархи вагода пить хакламанныне. Булас вагода да пите шанманныне кварца барат презенс футурум. Иртне вогот формизем бара темжиде чуваш чергенже. Эппин халых ытларах иртне воготра, иртне воготпа бурнать. Салдавне балах история ре ширамала тыр. Документлы тогда автобиография повежи шибах трать воржи повежи. Пангибун кунда чипал автор синчен Анатолий Хмыт. Он типтими в Афган воржи. Видим зеркаек юрри, андык пушул аннежим, теленмен телеповесть символом кутапхарда. Авторы хоешак Афган воржинче шапочна. Он романе земде кайрах кышкала жибыр шап тема башигынна. Публицистикала повесть Денис Гордеев пулдарун гинче бызык бірінде жинает. Шоргальчы, Торо Алаге, Хуямат. Тогда земде вазенче коллег Панхи Пурныш сынарлан зайылды. Фантастикала повесть Тезі Завал. Кунда бірден бір Михаил Зундал тетмязын мала. Игі денже хушынже, ялды шытмах. Адесін бәлешеріні повестен кызын. Николай Смоковын келайынжи Павар повестенбе калавзен бухи. Поэт ширна проза ялана хуйрыл задрать. Частчызах кунашкал прозыра шебіш туйымла лирикалла кымылмала дувать. И Смоков прозинче пурде вежелі. Туйме бур анчақ тавалына юле ямасть. Ажал хрен ексен, шамбір чухнеги инышсен, панги унчин чунара тарашы пулзанда, и Смоков сценаризем позини шеректашы. Бурнущине философ кужеве бугать автор. Позине социала философия повестимели. Социала психология повести буринжени дла чваш прозинже. Унашкал кайлавзенже геройзен шалды туймезене ушса банеде, пеперин хушинже худшунузене кадарца банеде билдеришле. Кунда Валентин Константинов, Ангелина Павловская, Ольга Эльмень, Елена Мустаева, Ольга Васильева, Галина Матвеева Яджизмязана помогла. Повестью махте демжете слехтебор, Педре кузем ширна эснереш, Юхмамишин турнески беунын тузы земвал, и гибендичич мышылдаку поищешіне цекларат хушсан. Николай Жендейн тирелле ширу тирендермишізем, Ытларыгындеку хайлавзыне адизем вале жираши. Роман. Роман жанры чываш прозинче хыйн пілдерішне сумне шухатман демелі. Жанр тізіземде худшынзақ біраши. Үттік ұшпыр нация литературинче шак жанр шучепеде сағаланса гыны берге пілдеріші де чакны берге пыжырғана шетіп жевжізем. Биринчи чуваш литературинче вара орхларахларыдыр. Георгий Орловын ирги ерзем романинче автобиографиялық тени буринчене вано жолна. Порлы юрла, шабақта терели ачалық, чемнері келешу, чыпта жақны вағытсем, шербе ярмаркине бірім шуткайза көріні, вот калавжы бұзғыламза бұны жеймен, тебір Кебір картлашка ішіне хабарца бұрат дейін. Оның шағында чүн жері адаланове, оның тарақ орым адаланове бітекте. Шағында бұл ача күшібес сынлаза барат. Сергей Павлов онышлы форма жыраза тұпна, романзен ярымен. Сөлге штанда пи, авыр, сар, хымыш сар хояқ, тада тезенде. Баянхи бұн таппіне Сергей Павлов ховыр тойза елзе қалардат. Ярымли романзен бір-бірінбе шеріп шегіннан. Кашнынчық бізінде уйрым геройзем маладуға шанчақта үтті хайлазынчы геройзем икміш пандыра зем пор. Пуринчеки хальге интеллигенция шыбе, ырадыве бе юрадыве,
шуышкамылы. Тетре романра тесехлен банхи политика, культура, челье, халық историяны дебезем ери давразмах барат. Солунчик романра, мишим шогы, юлашки роман. Шермешемерен сагрунымыш, тоғырғынымыш шулесінче паларына шинзен банхи пұпнышы. Ойрым шинзен шабебе Герман Платов, Вера Леснова, Лазарь Лазарев, тогда это земле, перле баянхи общество пурнышы. Сахал мары дукалар старатадет кугыла хайлавра Сергей Павлов. Чунжан интеллигенция пури баянхи бурнужын кирев зергене земжин кашнеев айпла марши, тершул балдат паре, сол мармаре. А Платов студент рамбах шерсапыны кункіне кенже хойын бурнужын жешмар, шержавре улжыну зене те азырғаза ынекин. Панован эфемераптары кажа Ефаус 2 роман киллері, чанышқалы жанр не балыртны был. Вулаганзин кушинче пач хере-херешле шуушсем журатма пулдареде малашнеде. Чеваш прозенчи постмодернизм романин премште следедетина Этне Петрович Хузангай. Пір алыжул каярах кеттін және келіне болзанда, никамла мар пулны бетеліндерчі. Хайлавын премш вариант аваны хажатыра пинде доғыршыр тұғырғыным шылзінче впечатлензе бұрачы. Жанрне автор выросла роман-киллер на получувашском языке дезабалартна, тогда хушсагуна полухудожественное постмодернистское издание в формате анти. Когенеге балагынде хадерлензе щитне улаган вали. Тенже литературине, историне, культурине ужанхымны шырапшы. Вырын-вырын болшакна ятарлаза, узымлаза балырдать. Хайлавра темінде шуражать. Маларахли литература сывлажы, хулиганла стиль, он югами, поток сознания дед принверсла. Юлашки егемерде тексте слегезем, тада тыде. Постмодернизм теп палызинжен вре интертекстлах тенет, а вот кунда эшлемелебех эшлет. Чуваш литературинде этнофэнтезие пушарзай рагани, Владимир Степанов перен. Для этнофэнтези был роман жанрын, фэнтези жанрын пір төзі шутланзадырады. Кухайлап хыне еверлихне автор пір калашура хыев аванландар забанычы. Хамын юратны жанр фэнтези, тересерех этнофэнтези. Чуваш фольклорне елетінде хов алыртны беп адаландарма тыдынадын, чавайндегу. Фольклор бітсен халықта бдеть. Фольклора бара яланах адаландарза бумала. Этнофэнтези шакна бурнышлама бараган пырмай, пырвидим. Onun уйрымлығы шак адаланова, дела ерге уламар литература май бедыца пынынже. Ку жанрба шырыны піреміш хайлав, пихамбар етті роман Владимир Степановын пинде тұғырындықын шылда впечатленічі. Тешкереген тапқырда шеріміш өмірденде, оның тенгри хежі ятла роман күнжуды көрчі. Роман решсем аваллықра да баянхи бұғытырады бұл зайырдеші, тада терлі құтлықра. Теп сынарзам ұрыба узал вайсен жабыжымне құтшынашы. Чебаш мифологинче сынарзымбе бірле, тенче мифологинче сынарзем бұрғында. Фэнтези білімшлі елден, ол фантастикалы жанрын тезі жұтланады. Эбір хонықна фантастикалы ғайлазымбе даныштарзам, фэнтези реш үш бұлым, үш бұш негі жанды болза ертме бұлдараймазды, бір ұнланады. Мифпа, тада юмықпа оның шиғыну бізекте бейлі. Эбир хонықны фантастикалы романзам сахалгу тапқырдан. Георгий Красновын шылдыр жинжен Анна Чувашсем ятла романе впечатленедегі. Роман решсем вижибинде шыр жерімвишіні шылда бұл зайырдеші. Чынақты шақ бұғытыра бұрынаган жинзен бұрынышы пәтемішлеп, елін бұғытыренжен педех ұйрылзатым ашық романыра. Ажазем Ломоносов яджилі Московский университетіне келме қадырленеші. Ялда лихи бігех кооперативта, библиотекада, қызғақмар кебіл заводчу деп бұр. Шубашқарда, едернеде хывернендех, Чувашсын президент деп бұр. Тада тыде. Вот Чуваш фантастикин хыне еверлігіндегі традициясыне шеріп бұғынасы, шербе шиғынова тада смартине. Николай Максимовын кутапхырда Чувашла вырысла впечатление редиска монументже. Вырысла монумент редиске, көнеге хыжинжен сағал маркалаштарчы. Социальный фантастик был. Роман фантасмагории жанрбе прозаик маларах тепаларынчыға. Фейн тайлық шинтелеге романинже автор шендергелюгі шинги шыржыври лару дырва чилай вирлі ғапқанычы. Фантасмагория де был фантастикалы жанрын тезі.
фантастикалы литературын тезім. Редиска монументе жанрне автор печек роман романчик тезе балырдна. Роман фантасмагорий, памфлет тезе хаппажы Гугайлова Валентин Александрович Абрамов. Чында республика юлашки шулзенче болзаетне событизіне сатирик ужебе Николай Максимов хаппараткында. Уби кашман шерменжен Юрий Сан поэдын премш проза хайлаве. Кунда поэзия пөтім хайлава видерсе дырайды. Публицистика давайлах сезине, тепдель вол романын шалды илемне хупласа хурашын. Влаш, чуваш наци конгрессе, тогда это общество булымзембе шигыны сюжет сэмгунда, вырын-вырынба субъективах маладугать. Самана найбласы де бурнумай шерде, анчахташа публицистикалы хайлавзинже, поэзинже автор чуваш халығы жын, унын пуласлығы жын, чундан пжырганны сезинет. Романри паргадарлы геройзем вилеші. Чабақта вижінже сандырба тудар хирармен ывыля Салман Смирнов суна решанчик шурадать. Романдравы коруна чишмар, ана шуравши үгерзе гыдартна. Вол, бірден бір паттыр кірежу жерле корунаган ар, чываш халығын пуласы ерду жел. Чываш литературинже Афган варжи бірге Анатолий Хмыт тұғырын шылзынжех Чермовстанчы бажыргаларым, повещезене асындымыр. Егибинде вон бір мышылда оның лештін жерен ятла роман диалоги бечетленчі. Роман берешек вожы сингерне, совет салтагезен шыбезене гыдарца барат. Кутапхырда Ангелина Павловская прозаик булаганжын палы ят болзадырет. Егибинде вон вишіміш, вон ватымыш, вон ұлтымыш жылденже онын бірене живеде бұлақ ятлы романе печетен забыча. Варжы хүшінгі ялын евір бұрныжын. Шыржывре оның чухнеге тада кайрахви ларудыру. Қалғосе марванны тапқыр. Романри сюжет паянхи гуна шерімбіремішінерде егибинде вон белетміш шулақ шедет. Бідімшлееден Павловская трилогиянже чуваш құтлығынже бір өмір ұтла көшімне тусадырат. Бірене шиле символа даланат. Чи тутлы, чи узылы, чи сепле шершінже тыван шөрісіткені дезеврендет Витина Анна Асламыш. Шақсымақсыне Витихан юратны хірнеландар садарат. Шамрақсыне шанмалық курвек туйнат. О де социалы психологиялы роман. История романе зем шираган зен шудинже Юхманиши, Лаврентий Таллеров, Шеремет романе, Николай Максимов ядезіне азнала. Паянхикун чи булдарулы романистинжен перевел Николай Максимов. Кутапхырда унаны шурагы шуле, тада майра батша барне ятла роман зенбечетенжеш. Юрий Михайлович Артеев изіне чуваш романин шуне проект чтезе хакларин. Историялы концепция выдавалны не балырдыра. Шурагы шуле роман легенда, вон бидликмеш, вон ултымеш өмірзенже историне, халықсен кутшыны везене, онда чувашсен, тударзен, да вырысен, чырлазақта, анда тарын гарцаваны. Историялық онда халап легендазенбе уйрылмешігінна. Ал бір шурагыш болзатыны алсу печерзіне ялан болушма тұрышыны. Булат Керемен күжіневілі али Илья Муромец паша бүшлезем, ял була бұшлан загайны топонимику халабызем. Майра батшадарни историялы романра Рашида да Осман империясынче, Украина историянче вунзақтырмыш әмірде событисіне гарцаваны. Қалқылы ергенеде, чуваш пухи, шумырчуге да әттіде, кенегере тевешле вырны уйырны. Теп героин сендерін, характері шеріп. Өмірзаки сарлага романра пушлаза, сонарланны шеріп характерлы чуваш сенредне дызатвал. Тебір историялы романды бететінзі дұғат кудапқырда. Людмила Сачкован сексе юбать хула жерне кенегевал. Кенегере вунду хұрмыш өмірде чуваш ярын бұрнышны бұдарцабаны. Күшт вун шет вун ватымыш өмір алық немшісі бұқны бұр. Херарым шыравжы шырына піреміш историялы роман чуваш литературинже. Геройзен чун бұрнышне, юрадыне де бұзық ойрын ойырны романра. Владимир Кузьмин хойын тымар ятлы романинче чуваш ялин бұрнышы шур өмір күшінче еплері ғылжымыне жер зағыдартны. Бұғы жүгін бәпінде дұғышыр ұтылмыш шолзені барри, шерін бір жымыр ұшламышы. Кузьмина Анатолий Емельянов традициясіне тызаған деме болады. Шырышне, ялжынны нужы дертіне, колғосен адалановынче
Şidin üzembe şidmeyendikseне, vırındı yıktı marzene kısken kalazan yalvarmışne pitehte alan bilet Vladimir Kuzmin. Şinedü hüşin hiç vaş yale. Unda şin zemlепlerек ужынныне нумай вырын уйырныкыне кере. Республика решер жевре ужынызне питимледерле хакпамадырышны. Перинден вырынсагайны писательзен пулдарулгыде литература контекстинде пілдерішле вырнышынат. Нелли Петровская шерна тугатмыш романе Премшпая хывелзенчеш егибенде вуниким шулда печетленче уйрым кенеген, маларах кышталар журналда печетленече. Икимшпая егибенде внутымыш шулда печетленче. Купайра, минке ядла героиня, шилыгезенчен тазалмашкан тебір ход на шершине чуралмайрек бараш. Мистика ері педевейлы романра. Менге хурабушак болза жүренесе, мөкшінесі валны деді. Бұ ер кінегіне бедекте қызықылдывады. Чибілдерішлі ер, менге узал бедеменжен қыдылза, ұры қыватсем енне күшіне. Көшу бол шабдері азапны. Бедекте өнендер өлі жүрзағылардың ауылдарын жақны ақтыр. Роман шырны ғышын чөрік өмір ертен шеш бедекленжім. Кудин зайықты. Эмерзен чиккинже саманны пытранны вағыдыра көгінекене Нелли Петровская ширны тыхайлавзен пілдершіне ебертен терес хақлайман бұлдары тымырчы. Терес марланны болу тымырчы. Унчухне терлі юғым, стиль пытранны тақырчы. Нелли Петровская бұлдарылықне де чылай же мистика вағысланны вірне шешуқонны болечі жбек тойнать. Кужырав же бұлдарылықе бара чылай дарынырақ. Бұл шынзен чунезенже негамықта ушса бахман теттем кедессене, ушса бахса ыттесене, кадарца бама пулдарны. Георгий Федорован аймындарын хирмулгачы романын шитчемеш юлашки пая повежі тезе бұны болызне кобығытра. Прозаик романа педемішле черік өмірі туа жеріна, черебілік шул. Чуваш литературынче кунашкал ғайла орк шул. Автор он жанрне педемішле ыдарлы эскестезе баларды. Европа романе бедалыштарзаны на интеллектуал роман дезі қалмы. Книгере чон болны депре. Сталинизм тапқырне шағынбек анлын, педемішле хақпаны негама амнақты тел болмары күдіранчен. Балақ романзен болчыш, тоғырғынымыш өзінже сталинизм хақпарза жеріне романзен. Анжақты Георгий Федоров романе был уйру задырать, Везенжен, онда тепре уйрымшен шыби, onun порнышы. Пихтер, онюк, мыртик бедер тататы, нумай сынар углы, чыважын сенгерлі бурнышы. Уйрымақ отырмыш, пинде тоғыршыр выдырмыш шулзенжі лары дұру, шыржып история, тебір енжен орын задает. Улька эльменин упраймарым зана Тимижере книгерен траган романин впечатленет. Олька эльмене пирин прозыра Валентина Эльби традиции земета заган бекешин малабек туйнать. Шагиги романын, иги авторын романе зем вырос в литературинче хераром романе, юраду романе жанрне каштаза интересен. Анжақта чуваш автора зем кайлавезенче тарымны гыгларах. Албыжы девезем кузыкрах. Кумул туйма палырдас телешленде везем лыпкарах. Урхла калазан везене шыныл жанр демешук. Чываш прозаикізен екі жылда бірре Евразия ширавшизен бірлігі Турция еттереген Кашкыр Махмуджи ядерлі бідім тінжері кала өмірді не ғұтшынашы. Тесікре 2020 жылда вешімі жымырды бөлді. Чываш тапқырынже Премшвырын или Ивановын дурак калави ежін жончух. Черлова Жулзинджи, тогда Надежда Ильина, Борис Чиндыков, Елена Мустаева, Юрий Сан, конкурс Равырнзем Ежинча. Тыван литературу сумне, пілдершне, өстерез ішіре библиотека зен тюби вызык. Сахрение егибенде вишімі шылданба, нация библиотеки шылдалкречи буланаган книге ятлы конкурс ертерет. Республикан те библиотекинде тытырыжақ книги хытлары зен бірдеші Варгаш литература клуб бешрет. Чуваш книги издательстве де чилай дорожать. Проза бірге калас пулзанаге Борис Чиндыков пулсаға дәлене иге домла кала бухине баларца вармала юашки жылзенжерін зенжен. На вырысла каларына премш книги де телеса и кемежі родные берега. Дегебенде он утмышылда бюджетленче.
Аннотация білдетіні тұрық қыларма онды құрмыш шерін біріміш өмірзенжі нация менталитетіне, этнос аталанывын білдерішлі тапқырызыне сынлаган чилай қалабзіне кіртіне. Кунашкал кужарузем тақшанақ тұхманчыға чываш литературинче. Кенегізен білдеріші шавдері бұзық, чываш прозин чилай тестіхне Россия литературине Россия контекстіне кеме шулы жолад. Тогда чуваш литературе положас теген, жақта чувашла білмен улаган зем житко улайық қыларын. Борис Чиндыков, бинне того, что ғұрындатымыш, бинде вон запармаш ұзынче, тогда век журнал ергелезе көйчем. Онда деп чуваш прозин, поэзин, драматургин тестегізем вырысла көжар записекензе бұрадыш. Палақ терлі үзімри шырав жезем литературу хыне еврлихне, білдершіне орқлары ғыланышы. Візіне бірліштіреген ендемде бұр. Тепренеден паян шыраган чилай автор бұлдаролығын негізінже әмірхи хақық сімбе қалалсым. Кийл, шемье, анварла, анвалер, шынна кезепле, бұнужын қашны зыманне хақла. Егебенде бұнымыш шузінже пшырма пешетленме бұшланы арулара шақ хақық сімне малданақ жайлен дөйнеді. Візіне ұтларақ чухне бұрныша объективлы хак помадарышны сезенет. Ура реализм деген булым паян білдерішіне шуғатыр демелі. Кетемлетсе қалазан литературын паян вырынебе білдеріші олжынны. Шыраганы де улаганы де орықланны. Шак олжынны бұшламыжы шерілміш әмірвеші. Ончук чуваш отлығын жеде. Бідімшіржік жайын жеде литературы икімшле вырынежін нақышлайды. Кунашкаллары дроп Аллах шыржевре ужину зембечикна болны. Таранрах бұқсан, обществоғы литературна орхла или үштембе ұлштарма басқарын жүхне. Ют шыржевранын зегенне терлі іште фильм зембе, прогуллық роман зембе, терлі іште ток-шоу зембе, дада әтледе. Литература статузы жишмар, писатель статузы орхланчы. Шавақта, черім біріміш өмірін вұннымыш шөлезенже литературын білдережі күшт үсме бұшланын дойынады. Шамрық ұрыва ұрытыстық семзір, едемлі сумақлықсыр үстерме майшөккене, нұмайшы шейділеген ұнландыш темірлі. Шұралзанақ компьютер бауызы бұрма білеген ұрушын интернет бұры бір малды бұрында. Ағырнех шағындағытларақ беждемелі шамрық сембатне шулды бас деген шырав жезім. Чында, пәтікре юзімрезем кенегене юрадашы. Шак юрадыва образығы варма шыраган зенде, издатель зенде, библиотека школ эштен зенде, сағалмар ішінемелі, малашнеде. Еттен жын қызықтал.